Nubantu umwanya gushanga hawo gona gufire nigwetage sente tuzine numanya ko kutweya ndoteza rone n'abarundi abumva turunda banyuma y'abamakanika hamwe n'abari kose byomo kubingo mutawune yantunga mahabwe ceragere cyatibweho mu ndembo zona bakija bazo mwanya gurye nyuma y'etawuneji biti nibarara munonga bari kore ko kushasha kwabo ko hatari yo byo kwerinda amizi amashanyarazi no bucakube cyoronyo cona eco kwijuniramu aba nibajirangwa imirimo yabo tekigenda mu misho ngo bwahati nibasiba bashitami obwe bine za rone ziri kubabanjibwa kandi batacineho kwihezo kushashura nubantu umwanya gushanga hawo gona gufire nigwetage sente tuzine numanya ko kutweya ndoteza rone n'abarundi abumva turunda twaje no kutoraga no mukibere twine amashanyarazi mwene turupu toilet buri kimwe cyone kandi utakabwine ho korra nahitubire twaza korra aho twahikaho abane mabija batubingayo mwene hatikiriyo umwanya tukabwine ho korra nahitube twashiko butaga kutube twatahe motoka ke kukaho tuzakugikaneka ekwanara aba nibagera ngo barebera bebembezi betawune yantungamo batari kwenda kufa yahabwe shongezo buherezo bw'amashanyarazi amizi nangwa nebyo buyonjo mu mwanya gwo bagiremu ubo ogwo bari kwetogwe kishaka ijato atera umuranga nangwa baturaganisa abamoto babona baja ngo bakwija kutureba ukurebe bizubwite byuko nyine ukuruga twargaha kine wizire mwebembezi wena ukutumuruza kugira ngo umwanya gwo turukufata ahabensho nganiyemwe twatubya haca amashanyarazi ikito yirebi yabwire ki ibakiriye ubwire kwakubarka iyo ndwara iyo kwatire yo wibuye tegereze tujya kombe cyane byo kutombekera atabantu bakanda kuzansi iyo ni agence iyo ni aho rero hajunduke iyo ndwara aho iyo kawagiye mu kiye ngo Ebi byona babigambira mu rukiko rubabuganira merizo ba office z'ekitongore cya Red Cross ahambuga nkuru za municipality ya Ntungamo gwebembigwo mwami Henry tumwebaze na Athani Musima wabakozire kandi utorinwe kuba muhandiki wabo we omwami Christopher Musinguzi Kabira orishe nteko wentebe yo kubanza habwa sere ya kashatu kandi amakanika binji niho bari gukorera imirimo yabo bwa nyuma yo kuruga gwagati ya tawuni ngo mwari ba makanika yabahabura kugira ngo ataniso mu myanya yibagiremu ahabwe ntunguka nyowendi chairman LC1 wasero namba 3 abinje nambe nyinje niyo bagire kandi niyo bari konka echo busasi hariyo toilet y'abantu bona kushikiraho konka tirisi turumuntu tugezaho abantu ko baraza umwanya gumwe bagira ngo atanisa seri yitu bagera guteka kandi bavume batinyashonga cyangwa hero no kugira ngo itwitwe nkaseru namba 3 no kugira ngo egire ntunguka abantu namunonga tugira amashanyarazi agarayongereyo agasiri fezi kwakenene nabo kanaka kwakenene nabo kuwerdinga rene ntunguka yitu umurukikoru bamakanika n'abari kose byoma beta ba welding bayoreko butashemererwa ngo no barabe barugerwa hagati ya tawuni aho babiri bakorera imirimo yabo bitu ngo bamwe bakagumiza muri bakorera imirimo yabo mu myanyejo ushaka ko ine murano wawe ahoraka hati yo hunga uzomukishaka uri yaremera customer ukakwija ubu na mutotora yiza ukirigaha ushaka ko mwuka rwa mwanya gwawe umu yahino we na koru wawe customer kandi ndagumanya hode oya na mutotora hati imwenga twati ho mutukure na kutiyamachi tuyino usasi ahina beni ngora nkarugaho murana wabadya rozurwanze bati yaje yagumana ko rumuchukubo so aza ubona abana bari kurana abatana kurati hati customer kwa kwiza bori bamunyo kandi no kafukana no mutamutinze none dape bikosenteze aba nibashaba bembezi ba municipality ya Ntungamo okubafaho bakabatereza shonga zabe ziri kubashasha ubwo bari kubahereza buhereza burunji niho basharamu kugira ngo nibaza kubahandikira amabaruha ngo kandi bagaruke bahandikire n'abakora mu district ya Ntungamo ngo bundi bakahurire shonga zabo bazigarukamo zibiti bugine yo nigiye ebya amizi amashanyarazi toilets tuzine
ati netusaba kanso etwerera mu kintu ekyo omubwira abo kubo obwire bwaza kutukwatirayo tunda gukora ki twarwo mudawuno batubingayo hinabandi abagumire bene twabantu shabite twashaba bakubita twatumete abafuto twarjiro mudawuno twabeturo myanya aitwa arjeri bakakumayo batuma abafushiraho kugira ngo bagende bagane nabo ningashi kucanceza ko bakwata titeka babihe bacanga mu kibera tubere kugira ngo itwe turwo mudawuno yitwa arjeri zo mu kibera kandi abangwa bose kari mbakore kito cyo ntushasha munonga muri twatuma bakora bito bagira ngo mushange yabo abagumireyo mubihe bacanga mu kibera nitutake gukora nkabo makana ga umwaka rwoweye yazo yaguhamba kasoma wanje kakwiza amutorotorera niyo ryo ko mu kibera niyo pare takuki tinjine cyo kurya mwena ati abakazo badaturwanireho abashabona bakabiho umwanya umutabona bakabateka mu kibera tukazo natukabana hamwe bishaka twe kugira ngo umwanya tugwakira umwanya wo kubatiremo tugwakira ukwiyaho babatiremo ibintu byo kureba ngo tubasakoze na munonga kamashanyarazi tukaza muna nebe bya herese nka public toilets ibyo twabasa kubibona bikazayo umwanya twine buzibunako akirento twateye n'ikintu cyo buyonjo icyo twagamba kugira ngo hatugire ibatire tugiriye abantu bingi kandi toilets zikagireyo mbene nico tukishaba kankaso ninga ka government kubasa kutera yo public toilets ninga sheka basa kutugambirira ba landlords bitu abo tushangireyo kureba ngo babasa kutaho uburyo bwo kureba ngo ibyo buyonjo byabaho na munonga ka toilets kandi kureba ngo twateganisibwa indwara tezi washaramo kugira ngo handike ebaraha tutakoma umukucika aha handike baraha submitting wa town clerk na kameya tumuherezeho kopi wa nema officer tumuherezeho kopi RDC tumuhereze kopi diso tumuhereze kopi na chairperson LC5 tumuhereze kopi then tubahereze ezo kopi then nabo bije batuhereze ubwire bwo kutugaruka Ndi Gilbert Ankunda ahabwa Modern Television.